Lecer dony alo loring loke hukur bar tugung gamlet pori cho si ajing buge bon luke. Acts of the Apostle chapter 13 verses 26 to 33. Huku dony alo atalo Pisidia nyokuge Antioch alo Paul ge hari ho synagogue ralong lo mu gyone abung bor tunglunga Abraham ge ping dapar hu tunglunga hoge nulu longralo isorni busubu rengpi ge puyam nguluam paula jiho pakune Jerusalem lo dobuamla hoge buluam rige binge bu tunglung gube he ni lokam nigrigam gyobu ge agam kuling namam nulu teching telak ma darabe sabat akichiriam pori pane ham nuluam sachang su saja jiho laila huku gamcharam hajik mupane hoge hugu beje kam simu dobe langam aku bulu kapa ma laila pilot niya mu mingto hebe gyopane hoge muge lelo hikpe nam malangam ririum richum kokang lo muam sangne guluke nalu laila nyubyung aku gulo tepe pakune heba mabadi samaluke muam ishor nyururu kurmupane hoge doni alo maglang ku godabe galili guluke Jerusalem be muam chabam bu malangam mu atusuam katam pane kaje bulu malange hakki jidongdo hoge albu puyam abu apa tunglungam isorge gyoru penamam nulu gulo ngulu baklek jipandre sukusam ngulu gube muge ku tunglung ngulu gube jisuni nyuru rukur mugam darabe mu hajik chenyum mupane hoge kasenge kumna gan alokam sibe liki pepa nga ge hunge nopa silo namngo gyoru pakune